Yes, igicamunsi ciza, igicamunsi cy'umugisha ku bakunzi ba Sport 7 News TV. Turabashimiye muri akanya, tugushimira abantu badukuriye subscribe, share ndetse na comment kugira ngo umuyoboro wacu ukomeze waguke, ukomeze utere imbere. Turashimira buri umwe wese wabigizemo uruhare kugira ngo akomeze aturebere ibiganiro byacu kugira ngo bikomeze bitere imbere, twabasha kugera aho twifuza ndetse n'aho bifuza. Tubashima uko babigizemo uruhare. Muri akanya rero tugiye gushimira abafana by'umwihariko bo mu Rwanda, turashimira abafana badukurikirana bari mu Burundi, turashimira abafana badukurikirana bari muri Kenya, turashimira abafana badukurikirana bari muri Uganda, turashimira abafana badukurikirana bari muri Tanzania, turashimira abafana badukurikirana bari muri Canada. Aho hose tuzi ko ari abafana badukurikirana uko babishaka kandi babyiteguye. Muri akanya rero nk'uko twabyemeje, kuko tugiye kuvuga ku kipe APR FC ku mukino wakinnye n'ikipe ya Marine FC ku itariki ya munane isaa 9 aho umukino watangiraga. Turaza kuvuga kandi ku kipe ya APR FC uburyo muri mercato imeze nuko byifashe, aho ikipe ya APR FC ikomeje kurekrita neza cyane uko abafana babishaka ndetse n'abayobozi bayo. Turaza kuvuga kandi no mu bindi biri hirya no hino kugira ngo tubashe kumenya uko ibintu byifashe, haba muri APR FC haba muri Rayon Sport. Cyane turavuga uburyo ikipe ya APR FC ikomeje kwitegura neza cyane, amakipe ikomeje kwihanangiriza amakipe muri fazare, ubwo ikipe ya APR FC yari imeze mu ntangiriro za shampiyona akaba ariko itameze kuko twabibabwiye. Rero mu ntangiriro zaho ikipe ya APR FC ejo yari ifite umukino ku itariki ya 8 n'ikipe ya Marine FC, aho ikipe ya APR FC yaje kwihanangiriza ikipe ya Marine itsinda ibitego 2-0. ariko ku ikipe ya APR FC nk'uko abafana bamwe na bamwe bagenda babivuga, ikipe yagiye icika intege mu ntangiriro zaho bitewe n'ira mikino yakinaga ya UEFA Champions League Nyafurika, aho ikipe ya APR FC yitwaye nabi biza kubabaza abakinnyi, abafana, ariho Richard wayo umuyobozi mukuru chairman Richard Karasira yaje gusesererwa, baza kuzana undi wamusimbuye Deo akaba ari kwitwara neza, nk'ubwo nawe tutamugaye ko hari ibyo yakoze mu buyobozi bwe mu kuyobora ikipe ya APR FC. Nk'uko twabibabwiye rero, twakomeje kubibabwira, ikipe ya APR FC ejo yitwaye neza cyane, aho ikipe ya APR FC yatsinze Marine ibitego 2 ariko ikoze comeback, aho ikipe ya Marine yaje gutsinda ikipe ya APR FC, aribwo abafana ba APR FC ndetse n'abakinnyi bose baje gucika intege kubera ibyo Marine FC yari imaze gukorera APR FC yitsinda igitego 1. ariko umukinnyi wa APR FC kwitonda Ale Baka, umukinnyi uzi kwiruka cyane, umukinnyi uteye ubwoba kuko dusanzwe tubibona, nubwo bazana abafana abakinnyi b'abanyamahanga, nta muntu utabona ko umukinnyi kwitonda Ale Baka ari umukinnyi uteye ubwoba, umukinnyi uzi gukina neza cyane, umukinnyi ufite imbaraga, umukinnyi wiruka cyane. Ejo yakubise igitego cyiza cyane, igitego giteye ubwoba, igitego
n'icyo yigeze gutsinda Mukura nabwo ku mukino wari wabanje. Umukinnyi kwitonda Ale Baka ni umukinnyi wo kwitonderwa, ni umukinnyi uteye ubwoba cyane gusumba ibindi byose muri iyi fazale. Ikipe ya APR FC byakomeje ikomeza gukina, irakomeza mpaka umukino ukomeje. Ku munota wa nyuma wiyongera amasegonda, umukino ubona amasegonda gatarenze 20, nibwo abakinnyi baje gukomeza gukina bitanga barakina neza cyane. Ikipe ya APR FC iza kubona ikindi gitego cyatsinzwe na Ruboneka Jean Bosco, umukinnyi uteye ubwoba nawe, umukinnyi ubwo umutoza yaragiye kumuvana mu kibuga kubera uburyo yari kubona akeneye gushaka ibitego, ariko kapiteni Niyomugabo Claude aza kumwangira aravuga ati rwose oya, umutoza amureke mu kibuga, ahubwo vanamo Arsene, amuva kuvanamo Arsene ashyiramo amurekamo. Byaje kuha ikipe ya APR FC avantage nyinshi cyane. Ikipe ya APR FC iza gutsinda igitego cyashimisha abafana ndetse n'abakinnyi, ari nariho tugomba gukomereza tuvuga yuko ku mukino wahuje APR FC na Marine hariho n'abakinnyi babiri aribo Denis Omedi, umukinnyi wa APR FC Musha, na Hakimu Kiwanuka, nabwo umukinnyi wa APR FC Musha, abakinnyi bavuye mu gihugu cy'Ubugande, abakinnyi bafite imbaraga. Ubwo APR FC ikeneye kugira ngo yiyubake muri phase retour, ibashe kwihanangiriza amakipe nk'uko yakomeje kubigenza. Ikipe APR FC yaje kugura umukinnyi Hakimu Kiwanuka, akaba ari umukinnyi uvuye mu kipe ya Villa Sport Club yo muri Uganda, akaba ari umukinnyi ufite imyaka 20, umukinnyi ufite imyaka 20, wavutse mu mwaka wa 2024, wavutse mu mwaka wa 2000, akaba ari umukinnyi uteye ubwoba, umukinnyi wo hagati w'umuwinga uteye ubwoba, umukinnyi kabuhariwe. Makipe yo mu Rwanda namwitege kuko azayahagiza cyane. Noneho nahura na Barafinda, agahura agafatanya na ba Ruboneka, agafatanya na ba Baka, bizaba ari ibintu bikomeye cyane ku kipe APR FC. Baje kureba n'undi mukinnyi Denis Omedi, akaba ari umukinnyi nawe ikipe ya APR FC ivanye muri Kitara FC yo muri Uganda. Abangaba akaba ari abakinnyi bari basanzwe bakina mu kipe y'igihugu ya Uganda. Ubungubu ikipe ya Uganda muri cyane ikaba atazabifashisha kubera yuko ubu barangije gusinya amasezerano ya APR FC. Ikipe ya APR FC yasinyanye amasezerano n'abo bakinnyi ko ari babiri ku mukino wayihuje n'ikipe ya Marine, itsinda ibitego 2-1 mutubabarire. Aho ikipe ya APR FC abakinnyi batangiye umukino wawureba bari kumwe na cyamani wa APR FC, abakinnyi nabo iyo ntsinzi yarabashimishije cyane kubera yuko bari biteguye yuko kureba ikipe yabo uburyo ikina, nuko naho bazakina mu myanya yabo hari faiblesse kugira ngo barebe uburyo bazashira ibintu ku murongo bafasha ikipe basinye ya APR FC. Aba n'abakinnyi babiri baje gusinya igihe kingana n'imyaka 2 nk'uko bivugwa mu hirya no hino biturutse mu buyobozi. Ni abakinnyi bazagira icyo bafasha ikipe ya APR FC. Noneho hari uburyo abafana nyuma y'umukino babishimiye, bishimira icyo gikorwa abayobozi bakoze. Turashimira cyane abakinnyi bitanze ku mukino wa APR FC bashimisha bagenzi babo bamaze gukinishwa kugira ngo bakomeze bitange. Muri iki gihe rero ikipe ya APR FC ikomeje gukina imikino yayo birarane ko yose yari isigaje, yose yarayirangije kuko nta mukino w'ikirarane isigaje, ahubwo isigaje umukino wa nyuma ariwo mukino uzakina n'Amagaju kuri iki cyumweru. Iramanuka gukina ihuye n'ikipe y'Amagaju, aho umutoza wa APR FC nk'uko yabivuze ku mukino wa Marine ko yiteguye kugira ngo agire uko asarura amanota muri fazare. Ikipe ya APR FC kugeza ubu ngubu ifite amanota 31, ikaba iri kurya insataburenge ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya APR FC kuri wa gatandatu nitsinda
ku iki cyumweru nitsinda Amagaju izaba igize amanota 34, akaba ari amanota azaba ari amanota meza cyane. Ninganya azagira amanota 32, nitsindwa azakomeza kugira amanota 31, nabwo ntabwo bizaba ari ibintu bibi cyane, kubera yuko bizaba bikomeje kuyihesha avantage n'ibyishimo kugira ngo abafana bayo bakomeze babyishimira. Dushimiye abantu bakomeje gukurikirana ibiganiro byacu, tubabwira tuti mudukorere subscribe, share ndetse na comment ku biganiro byacu, ku byo twahinduramo kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bitere imbere.